وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ یقیناً زیور کو منگ بنی اسرائیل رام زید آباد پورا اور رزقنا ورکړم دی لرا د پاک رزقنا نے اختلاف نکدی د حقنا حتی کہ شراغ دی ته علم د حق ان ربک یقضی بینهم یوم القیامت فیما كانوا فیہ یختلفون یقیناً ساربا فیصلہ کی ددی ترمند قیامت پر پائے خبروں کے شری پائے کے اختلاف کئی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ نو کئی تو اے اوریدن کیا پشک کے دائے کتابنا چم نازل کرے تاتا فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ نو تپوسو گا دائے کسان ناچلو لیدہ اللہ کتاب ستان مخیم لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين یقینا ناغل تا حق بیان ساد رب طرفنا مکی گا تو شکون کنا پر حق کے ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين او مکی گا دائے کسان ناش دروغجن گنی دلائتنا کنی شیبت پورت آوانیاننا ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون یقیننا کسان چی پورا شید پائی بانے فیصل درفستا ایمان نروڑی ولو جاءتهم كل آیت حتى يروا العذاب الألیم اگر کراشی دیتا ہر قسم آیت تب دی پوری چوینی دی عذاب درناک فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ننو یوکلیش ایمان راوڑے چی فیدہ ورکڑے اغیت ایمان لائی ما سوا دا قوم دا یونس علیہ السلام نا لما آمن ارکلا چی ایمان راوڑو کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا للر اوساتم ددین عذاب د شرمندگئے پجن دنیاوی کے ومتعناہم ملاحین او فیدے ورکی مردی لرات تر یوح مقرر پورے ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا اگر غفتے استعرب خامخا ایمان براوڑے آشا چی پرزمک کیری ٹولو پیوزل افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین آیا تو زور کو لے شے پر خلقو دید پارا شری مومنان شی وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ انشی کے دے حسیوتن راشی مان روڑی مگر دا اللہ تعالیٰ پہ امداد یدا پہ توفیق وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اگدی اللہ تعالیٰ پلیتی پائے کسانوں چاقل نلریم قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا اُغُرَ تَعْصُوا بَعِبْرَتْ آسِذُنُ تَعْشِرِ اسْمَانُ نُوزْمَكَ كِيم وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ او فیدن اور کی آیات او یرا اور کون کی آئے قوم لنا چیمان روڑی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ نو انتظار نکی دا موجود خلق مگر پشان تدروزو دا عذاب دائے کسانوں چی ترشیو دین مخیم قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وین بس انتظار کو یقیناً تاسو سریو دے انتظار کو ان کو نام ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا بیا بشکرم گا خپل رسولان و کسان چی مان راوڑو
كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين دارنگ حق دے پم چ بچکو منگا مومنان لرا